Sanibonela ke bahlaba izindaba zonke ukuze isikhathi yalinjani ke hlawuhlala ngisakhumbula ngento eqoba lami yabona ke lizwa uhamba lesensi namhlanje kulokuhlelo ke sibala incwadi zenitshale izingoma ezikhethilele na ngeviyophelele saxoxa lesisi abaningi bafana abantu abafuna ke uthandeka Donkey ubongana kubika ukuthi unboxile ethi uyamfuna umuntu omdala bulayi abafana sebexhalile nje obvious ufuna abantu abadala abazakala ukuthi bazamana bamhawukela kakhulu masixoxela lapha kwehlelo thathe ngedwa izithi sisi labafana besithi menya kuyi ungahloni anje lingamoya kunjani ngiyabonela iqala iziba akunomoya ngikhumbula mnyaka ka-2016 ngikona ke ngikhake eluveve ngoba lapha kodadewethu siyachata mina bekule le 17 ngaleso sikhathi njalo umunye ke wabakhaphi umthatho wakhona wabuya abasisi mhla ka-22 December kwagcwala kwesabeka umfana engigabelayo kuthiwa ke Michael waqasa ungani sedawo hlale ngihlupha kwenzakala ukuthi after the wedding eparty wasezama ukuthi ama-advances wazama umdakisa wasezama umbamba ngonkani so indaba yakhona hlupha yaripoted eluveve police station usiswamanzi solokuthi ngimbobiseleni ngangalile kuphela icala khona yahlupha kwagcina-ke mlawusisi singasazwani ngoba uMichael lana ngambophisa wangena ke ejele kodwa wagcina-ke sephumile sithi lack of evidence esehlale 6 months phakathi ngibuhlungu into engezonsiswami up to today asikhulumisana umntakamama ngoba uMichael umngani wendoda yakhe athandana naye ngicela ke ngezingoma zabafred kwala ingoma esithi End of Fire entembani zakujabulisa. Simba
ngibona ngifuna igwala ngoba sithi ndo fire besichala enjalo imoyo enjalo moyo esithembona ukuthi ingoma okwamanje uthi South Africa ikona babhala khona sababalele bethu abaningi kulohlelo bakhabe bhala South Africa nangu Brian lo uPhendla futhi ke umuntu ongimalayitsha ekhaya sehlala senze isikhohle kwamhla ka 16 July ngomnyaka 2013 lapho isikhathi kamanje ama-election ngathola ke abantu suka ephumula ekuseni ngaba-7 ephumula south ngangibethele nje imoto laphana ngigijima ukuthi ngenzele ama-trips amaningi ngisiya ke edolobheni ngithe ngifika ke emarekhodini athenga ke okay yenkulumana ngiphala laphana ke angazi ukuthi igonyeti yavela ngathi ngahlanga igonyeti ke ngathana le gonyeti kwafa abantu abangu-7 nangaduka sengingale ngile phansi ahanjwa lesibhedlela mbonanga ukuthi kwahamba njani lapho ngitshela ukuthi sokufa abantu ingozi lethisa yaba kuhlungu kakhulu kimi ngoba lanhle ngaphuma ke unyawo ngitsela unyawo umuntu ndokhona lezandla kodwa mina ngimade ngene robot makhoti lapha wathi mina ngene robot ngoba umuntu egone ngathola abafakazelayo ngoba ngabakibo ngakho ke indaba yakhona kodwa ngagcina ngisekela ngendaba ye-disability ngiyahlupheka futhi ngithole nzima umuntu ayifite empilweni okwamanje ngisuke khona le mali yokuthenga le-artificial leg ngizame ukuphanda lapha e-South Africa kodwa ngiphandile impilo isinzima kimi lo mfazi songibalekela ngiselayo ngilapha ke ngigcine udadewethu e-South Africa la ozama ukuthi akonto engangincedisa ngani lapho lalapho kunzame abaleleleyo nxabe banginceda kodwa-ke ungitshele ingoma ezinye zikafana Dube nasi-ke ingoma yathi imali Fana Dube
Sithi imali besicheleke umbele kuthiwa nguBrian Ndlovu wangena monakalela umngozi yemoto wamcheke esengumuntu ke ongaselimele wamagama wamanje uthi unyawo alisekho silesima Mpofu wena njani lesima besemathi ke ngile 26 iminyaka yami ndikhona ukuthi le impilo nami ngechisa futhi lamanga ke ngabheka umntwana wami ubaba wahlala nesidolwa ngikhaya lapho West lubaba umuntu wayelo nkosikazi wakhe manje ngihlala ngosisi wasibala next door kodwa ukuncedisa into eziningi ngakhula ngimthanda uyangidoda umntwana into ezakalayo ukuthi ngisakhona ukukhombisa izwana athi singabona nje abafana bebona nje abantwana abancane funa ukubaba abadala abathethele sifasamazo zesikole iminyaka owa 2024 ubaba ngantangalayo ubaba 55 umnumzane Thuko ayidile ukuthi naselesikhathi esizosethi ehlangana nenkosikazi wakhe ngizocela ukuphana kakhulu bani nayo ningi ukubana ke loza ngithatha umuntu kumbe hayi sele kunjalo ngabona isikhathi siyahamba ngikhozi siyadinga umuthi wemile ugogona ngilalo ngimile sisasenza next door bathi lo gogo ngitsayo ongakunika umuthi engidlule ngamba apha umuthi ukuthi ke ngidliseke ngasengidliseke lo baba boduke ukuthi angithande moya kodwa ubaba lo ngoba isikhathi kahle ukuqubuka equbuka umzimba wonke lekusweni ngathi ngasolo ukuqhutshula yini kasi ngamaya gula bayisibhedlela bamtshela ukuthi ke kule kuyipoison akudlileyo njalo poison le come from lizard disease lizard so kwamelapha lakathi siwambuza ngithulile sengitshalo uvalo ukuthi manje ngenze njani manje selamachisa ke uyasila naye siya enyangeni uyatshela ukuthi kudlisiwe yena kangicabangeli ngicabangela umfazi wakhe kuyaphela umfazi wakhe angazi ukuthi ngenze njani kodwa ngiyamthanda uDuma lokho sisonke bada kufanana ngamtshalo uvalo ngibona ngendanga uzabona ngiyikhohleke sesiharelisa awufundisa zakho bhoko labona hane ngifundile 55 siyaphezulu emadoda ukuthi kulaba bani ingane zonke ingane zakho lezi mina ngiyoloze bafana bezero obviously no sisufuna ke abantu ke abadala lapho ngingathola umuntu omdala sokumnandi ucela ke so brothers ingoma sithi ke sithothela bala asamsegondi Sigo
sishayele umdansa umdansa nesima mpofu ingoma nje ganda ukuthi sithokozela phathi nasena ntombi ukholisile wona balo ngasatsho ukuthi kodwa ngicabanga umzansi ngoba umzansi Afrika yiyo sela lohlelo kakhulu indlela obhala ngayo sizulu sakho leso sabona ngobhedu uthi mara yeah so sesibona ke uDasani Chuma ngeze ngiphethe ngamanje Dasani wena uthi mina ngibona ukuthi sabantu uhlelo ngithandayo angilukhuthi ngicela ke ungibalele olami ugwala ngithethe umama Chiwu unyaka 2011 ekhaya ngezimisele wazizwanana kakhulu wathi na ufuna uhlala nami ngithanda sibabula eDandanda ambise ke lapha ke eSouth Africa sazohlala sonke eSouth Africa waqala ukungena ke ichurch zabo loziko as a woman of God wasuka ngena ke apostolic aphinde futhi angenele kuthiwa Universal Church imbuzo ukuthi ichurch lezihambelana njani uthe qalisa ke ngambona semuntu osethenga isigqoko esithi na umuntu osesindisiwe ezamhlanje ngifuna ukudlala imele leduku indaba umama sehamba kama all prayers engasaphenduli ifuna ke adini off kuhlala njalo ke kwaze ukuthi umfana ka unyeva ohlala kule flat lapha ke eJozi wamtshela ukuthi ubone umuntu onenkosi wami kule income asembelele ukuthi enyamana kule uhlale lesuku wasemtshela kumama ukuthi weekend kuya yekho zakake emlindezeni kuyahlathela bona ngabe kuyathunyanyela kule nkonzo yangikhona uChristopher la asikaze mina ngamelela ukuthi wahambe wasuyendlini ngokuthi usisi ntambama kodwa zona ntambama ngaqatsha ukusuka ngacaphana ke ngafaka iMike Face ngangena ke eChurch yabo lapha eSouth Africa ngithe ngifaka khona fana ngazama ukuthi ngithalaze ngambona mama ngathalaza ngaphuma ngaphandle ngabona ke umuntu abahleze emotweni babili umuntu ondoda obendoda West Africa athola ngathi izimo zobakhona abandilela ngisithi Savior ukukhuluma nomntana uthi mama Chiwu wabona ukuthi Savior siyakhuluma ke ahamba ngisazi njalo ukuhlezi ngile bafana ngambona ke umuntu labantu eChurch ubambana lalo indoda West Africa ke embamba endlala yomthako lesbo into lafika ngiphetha ke uPower nesibeka ukuthi ngiqinisele into ezingikhathazile ngabhoda ngabona ngingangwani uthe phakathi kwabana belandeli afika ngamdonsa abamama lokhu kudonsana njani balandela laba beChurch abafundisi ngathi umfazi emsiyankhaya wabathi ukuthi hayi umekele nobaba sahamba ngesikhubana ngamtshela ukuthi ngikupondela phana asengithake into esifaka ngamlimazaya kakhulu kakhulu ukuthi uyalala lo mfundisi wakhe uyamqamba lapho ukuthi uzibanekani kwahlala ke kunjalo ke ukuthi ukulalana kwabo lokuthi mina ngibona ukuthi ngizaphiwa ngibani ndeze ngilimazi ngabonile umuntu limele kakhulu nesabo kubotsha sentuna ngina ke endlini kwesikhathi enza ke iqhinga elibi uthisa inhloko ngabona lapho kwelahla ngasengimthatha ke mama lo ngoba esekhula kakhulu ngambamba kanje pipe elilanga lapho ke yaqina ibhedwa esibhedlela abathole khona kwakuyindaba yami kodwa ke bakwazi ukubona ngokuba ngitshethe indaba leyo ngathi siyangikhathaza ngibona emaphuthini angilali ngizama ukudinga ukugeziswa xotsha isithunzi sakhe esintwa senzima umuntu obusuku abakibo bala labakibo wayelo antiwakhe la yazana izilukho lapha eSouth Africa thisa ngingithethisi waphazamiseka ukuthi babatheka khona ekhanda bona ngigcina kuyikulele ngicela izingoma ezilandelayo eZahara uthetha ngomlana uthuloliwe nawe ungayithola bona ngiyitholile ngimbulali ke kodwa ungasathinji uhambe mfowethu hayi ngenyisa ma kwathi Ulole wa ai tutula ulole wa
ingoma thile vela ke Zahara sechara ke umdansani chuma ngibulala umkhulu umdansani khona kwathatha khona umfazi abakile kamfazi wakho wethandana bakudinga ndoda uthatha umfazi wethandana usambula legoli yakho right ngibona ke evela ke kwamanje ivela kusihle usihle Nyoni kunjani manyo sesekuthi mina ngikhulele ke endaweni ke sefila kuso khona ngale komahlala ithwalo uyakuba 2017 lapho qashe khona ukuya ke hoteleta kulindawo babuya ke bashayina abafana belemali beze yonke into mina ke la mnganami sasingavele singasibenyanya ngoba banginelile amazi akhanye sala kubo kodwa ngendlela kwemngane amaqine khomba omunye naye sempana sehleli kahle sezowathela le Wonder Fit lamaqina ke sengikhomba okunye la kodwa ngurufaro ufaro lo yaqalisa ke ngane ngihlukuluza kodwa engane ngithanda ebenike ama 1000 wasecine sithi na iproblem ekhona yena akafuna ukuchata ngithe ngizele njalo ngoba sengizithwele ngathi ngamtshela wathi mhlanela emashop akala mfazi okhondiswa ke emashop asethatha so mina vele sisiphosa ukuthi ngangala abanyethekeke wakaze ngikambela manga wathi ngiyalala lomavela sokumngane wakhe bangisukela bekhuluma ngesishona bengitshela into eziningi waqina lesizwe sengabe lethi umntwana ukhona ngiyambona ke umfana lo ukhona kodwa uyala umntwana umsekhulile ngizwa kubuhlungu ukuthi umntwana loyise selesitolo kodwa akatholi lutho yini ke Sihle Nyoni isihlalo sami esithisa zizwiswa kubuhlungu ngomntwana ongafuna ngiyise ngenxa efanana sesazama abantu bamncinga bathi umntwana wakho uthi mama asiwa ngusi so uyala cela ke izingoma ezilandelayo ukhethe ke ingoma zami alikhuze ncathi kakhuzwa ngibona abantu balezela umhawu asoke kade uzuzele ke umntwana ngamaziya angabe ukuthi uzabe ukuthini kwabaphansi kumuzathethelwa sithi so ngizile obhedwe bazokuthumela kwenzele ke bakwenzele inkundla emnandi ukuthi ke ngazithola lo ufaro kodwa ke wasoza ukuthi sambizo obhedwe athi kuthana ngoma ukuthi isencane ingoma yathi uyayithanda nasi ingoma
mina ngivela platform 1 album unyaka nga-1990 igenda into engilayo lapha including obhedi ingazalo 1990 ngikhipha lezivelade platform 1 ngomethi sencane lingane lethi ichize kanti nje classic song besiyitshale-ke usihle nyoni so usihle siya-ke ku-Moffat Phiri. Moffat Phiri wena uthi ngibhalangise eGauteng e-South Africa. Mina-ke into engizise ubuhlungu ukubona-ke umuntu engithandana naye esengigilela imikhuba umnyaka obunga-2021 isikhathi se-COVID siphela lapho-ke usuku wangawami usuke luhle asibayabenzela-ke isitalana zami ngizibona usuke luhle-ke kubuye-ke sele-tattoo i-tattoo yangikhona-ke ikhanya-ke ile-heart le-spear ngambuza ukuthi kutshoni lokho wantshela ukuthi into ayithandileyo ngamanga lokhu kuhamba kanjani wala-ke ukukhuluma wahlala-ke isikhathi ngathi ngcono ngingambuzi ngoba khona ngami ngimncindezela sasebenza lokho sihamba siya phambili bona ilanga-ke into zokusenzakala ukuthi-ke sokumele ubone lezi zinto ngithi ngathi kubhoya yakhe mbone-ke emaveleni akhe kulamaphini uzibhokozile engani i-ephesini wafaka-ke amaphini ebeleni wafaka lemakhaleni ngimangala nxa sengithi ngiyacela-ke ocansi-ke umuntu lowo angani ngasawafuni ukuhamba umtshini ngihlalahlale kunjalo kuze kube muntu ongifonelayo athi kathi sokuhamba njani usuku esekhalisa ehamba nonkazana onke amali ukuthi unkazana onje ukuthi babe befeka konke na badingisisa basentetho hamba uyabona-ke basesantoni ingane nje ngathatha-ke mina i-Uber ngisiyafika ngithole mani-ke leyo ntombazana-ke uphethe usuku emphethe kulephi yakhe neyomantombazana bona baqabulana bakhisana benze yonke into banatha bonke ngithe sekumbambile umlanda wathi wambhobhosa wantshela ukuthi yena was caught in the wrong body sekuthole ukuthi yena ufuna abanye omama ngasothi ngizeni ngaqazo ngani ngiyalwaza amabhawusa zambamba kuleyo ndawo ngabizela amapholisa kothola i-right yakhe umuntu engamlobolayo thisa ngamkhiphela-ke inkomo ngenze yonke into yangazi atshade umtshado wesintu singenawo lwana-ke wekhoti kodwa bengumfazi wami umama abantwana ababili okwamanje sihlala leyo ntombazana lapha kwe-South Africa anginankani naye she's only 31 kodwa-ke okwamanje sengumfazi womunye umfazi yintombazana bathi suke egwana yena-ke usuka-ke eTsholotsha kuyinto eluhlazo ngilemhloni ebantwini ukuthi umfazi wami ngathathelwa ngomunye umfazi ngingathathelwa ngendoda ngabe ngiphosebusisisa so yiko kwenzakalayo kungasenani uNkulunkulu uzambona yini lo sebuhlungwini lapha-ke uMoffat Phiri ya into zabuyayo sebevunyelwa baba uzathini bavunyela ukuthi benze lokho abakufunayo so akusela muntu ongizulutho uthe ngicela ingoma lana kathi together as one nakalaki Dube ngayikhona ngishayele yona ngani together as one. In all
ngiyavela kulaphi ingabali together as one sithele umlaleli wethu khona ngale ukuthiwa Mofat uphilile. Namhla kucina thunjamilethu-ke ngusisi lapha-ke kuthiwa-ke Maureen Ndebele. Maureen ngiyakubingelela njani lapho khona isikhathi wethu. uMaureen Ndebele uthi-ke umama wethu ekhaya ngubaba senzela-ke South Africa ngoba lesikhathi sokubana-ke ubaba-ke sengihluthwa-ke imizwa ngasho ngithanda ngithangana naye lo muntu-ke wayedibhisa ithi kwesitempe lapha-ke etholotsha luba kwazi ayelokhu ezitshentshana kunjalo mina ngihlala-ke komanozala kwenzekana-ke ukubana-ke ngizizwe ngami ngisaphilana ngagcina sengumuntu oyangaphi-ke eklinikhi bafika bangi-check-a bangithatha amagazi lana bangitshela ukuthi-ke ngile sexual transmitted disease i-gonorrhea nethuka-ke ngoba-ke lapha besokuNovember ukwazi ukuthi umkami uyafika-ke ngoDisemba ngazama ukuthi ngibone ukuthi ngenzeni umnesi wafika ngitshela ukuthi kumele ngimulala le ndoda kumbe ngisebenzise into yokuvikela ezingathi ngama-condoms ngasuka ngambuza kwabalana ukuthi undinikisiki kwabalana wathi ngihlelele isiki layo nginikwe yini ngakhala ngaswela uthi kuya-ke usankazana wabuya mhla ka-12 ngabona-ke iplan lapha ukuthi sokukubi kimi ukuthi ngizama ukuthi ngigijime ngiyofika kithi-ke ekhaya kwaphinda ngisabisa ukuthi uzathi ngibalekeleni so ngenza-ke iplan kuya-ke ezitolo ngase ngithenga-ke i-tomato sauce i-tomato sauce-ke ukuthi ubaba ngisazama ukuthi ngathi amaphilisi engawafihla ngafihla engaboni nganatha-ka ukuthi ngibulale antibiotic leyo ngase ngithatha-ke i-tomato sauce ngavela ngazigqela ngoba ngangimazi ukuthi yade efike ukhali esefrutalale lami ngasho ngamtshela ukuthi baba ngisesikhathini wazondaka ukuthi yazi izikhathi zakho lezi zinje ngathi ngamtshela ngasengizesikhathi sengama-2 weeks ngibona-ke kukhona kungihluphayo wabuya-ke ekhaya wahluphe umuntu wenkosi ngazama ukuthi ngumsize ngani ngathi ngibona ngisesikhathini ngangengani wena ungasebenza-ke kokuvikela ngoba ngangisesaba ukuthi ngingamnika i-STD kuzavela kanhlambulala sahlala zinjalo-ke wathi into yokulala la ngikhondom ngayimchaza nangileka ngisancinga ukuthi mina ukuthi ngiloyiwe ngeke sedinga ukubesiyazi ukuthi kanokuyini ngamtshengisana amaphilisi ngoba isithutha somuntu kaze angaboni ukuthi liphilisi engimtshelele antibiotic iphilisi lelo ngimtshengisa lona kwakubona ngilahla usithi igazi lami lilungise i-period engasapheli kwathi mhla ka-24 December ngoba ngibhizi ngimbodlana ngifihlile ye-tomato sauce lethi ngihlezi ngigula vele ngihle ngingcolisa ngabona umbahlana ngaphansi ayibona incingi wathi akugcwala kufika bovuthi kya ngamuntu enkosi wathi ngafika ngumfazi sakube siyazi bathaya-ke bakhangikhangela bilokhu bekhangela sithi noma wenzeni lokhu bekhangela mina ngathi angenzanga lutho kodwa ngabona umuntu wenkosi ukuthi uyabona ukuthi kukhona engikwenzileyo wavalavala wabe sikhona umama kumele anathe ezinye izihlahla ngazinatha lezi zihlahla kwazi wathi mhla ka-2 lapha-ke kwangami sokomile ngizizwa lami ukuthi angisaguli nangithi ngikhangela ngale ensitha ngibona ukuthi sokukhanya komile lento ezingaphansi ngale izilonda zasesikhathi zithe qha ngase ngisenza-ke ukuthi ngivume ngalala laye umuntu wenkosi ngaleyo langa kwahlala kunjalo wabuyela-ke eGoli wangifonela mhla ka-15 January wathi lapha ngiyagula ngazi ukuthi uhambe njani wasengitshela ukuthi ukuba ngi-STD yena akazange ngenze lutho ngathi uyangihloleka suhambe siyabulala abantu bakho eGoli waxolisa kakhulu wagcina ivumile ukuthi hayi ngingagangala ngiyothiwa ngumanziko lapho eSouth Africa ngaxolisa mfazi wami ngaphila kandawo lindaba sengabelelana kodwa into yagcina ukuthi sathoma sibanjwe silo mkhuhlane sowabe silawo ngaxolisa thisa ngisehlelweni kodwa sengasila ngiyabonga ngaze agcileka ngumosi oyithi Maureen Ndebele asobizo lami ibizo lami-ke engisebenzisayo endaweni zami ngicela ngixolele phakathibanda ungangithethisi ukuthi ngafekela indoda uzajajwa uNkulunkulu wakho sokutshiya kunjalo igender lehlala sikhuluma ngayo igender ka-Eva leyo ukuthi-ke can do anything and ifihle indoda engeke ikwazi ukufihla lakithi kodwa-ke well what can you do naso-ke usufuna ukulala umuntu wabantu bakwazi ukuthi uhambe njani ngosomfakele into leyo khathi sisegula kodwa-ke asazi uyangifomboza discover iqiniso one day sesithemba ukuthi ngenzakala ukuthi adiscover iqiniso
nangadiscover iqiniso ungajabulisa kakhulu. Earlier on namhlanje ke emini ibonele sitoka-ke le nyimbo ngiyodumo-ke u-Obed Themba kodruku ekhona ngase-Victoria Falls bebelapha kwamanje khona ngale-ke kule qembu lembulo elikilayo ngobulayo khona apha kukhanya kumnandi khona usuke segijima ku-Obed simbongela kade uzosibona-ke namhlanje bese ngibongela-ke igame lengilayo lapha kwe-CLC. Sabonga, until next time, good people, God bless you, bye bye. Siyabonga lonke sihlangana naye ngezayo. Angitsho nje Patrick. Right, that's right.